Kum ka jinge kendu lang ka basisin cisnem jong ki nong hikai hapok ka kenhun All Primary School Teachers Association ki badan hakeleng ki jaka jong jela bat ka badeiru ka singi lengku singi yap ka basis pa hanyo penreu jong unong to adak kasi jong jela u Reverend Thomas Jones ikene jinge kendu jong ki nong hikai lapelong hamadan nongjeri Hariboi district hagene ka singi kum ka jing ai man sim ye ka seng jong ki nong hikai ka blatip kum ka APSTA lawan bani dan lang nadu MLA ka nongpo constituency uba Emerald Bonds im ubalawan poi hagane ka singi kumu kongsan haga jingi dan lang u MLA ka Mohti constituency uba Charles Marngar kumu sumbut kongsan nang tau presiden jong ka APSTA uba Tony Ford War kirang basinong jong ka nongjeri pelun ki nong hikai bat kum juru ki nong ilam balang hab ai jingkran nagaliang uba Emerald Bonds im kumu kongsan ulaong bagalong ke badon kam bandon ke jinge kersan iwe ya iwe kum kino hikai badru banirap markaliang badru bagi no hikai ki ban biang ya kapor badru ya kapor bad shushu ulong baladon kino ki school ni ki managing committee jong ki school ki baduna kila banwan pensngo shi ki nong mikmat khnang makin la banirap ki jingduna hapo ki school jong ki hagin sing nagaliang jong ka association kala pelaj ru ya kot sa jingkan mau jong ka association lene ka souvenir jong ka kenhun kepak kini kerang bak, kini siapa dalam bermin lipat bak yang kini kasut dia tu. Umur pun fun. Yang kami skim kejuni pengiok mana senang ngalung open yang galis di buat tempat. Klipet apa umling sin abri lock. Dan yang galis ni dia di sekolah senam cari senam. Kan ini kalau ada public domain lah beri benda. Itu untuk menjadi infrastructure, additional classroom, the school bersemai. Tidak ada. Dengan hal longkosas India tan kawai. Aku beri bagi seng di school di bersemai. Tan di Jakarta di Bompaton school long. Di hari Jakarta di Labun di school. Ini hal terhad. Nama manajemen di school. Kami ini berusuk lagi di private, tadi beri grant ini dan sokar, tadi kalau fully government tu, ini happen pek rekat ini berjalan, nak mentari di mentor, jom kumpul barang. Nama kita ini persak, berpertelun ya kita, hapo kene kerbi itu. Kiji persak, nak mentari umno berpertikan. Baga pulih putih kan poi syadu ki kendong ki kensurat bagi jingkai ki wati kena bagi dia ai si kena ki itu jadi lalu kilo di school ki managing committee ki sponsoring body ki bala ki kilo di floors ki dintuna ki badan lembaga office jong DSCO dan SDSCO bahkan dari BNC bahkan ada. Ini kerpan ini bagi waras sedikit ini menjelang hikmat. Bring to a notice bagi suku pengelola din dan dikena bagi input di persan dari sokar dan perpoi di negara Syekh Islam Syekh School bagi poi atau por kalau kita yang di negara perintah. Agi beri bat kajin persak, jom bersokar dalam mentah beri bat ke LPG, keberangdang di jekret mentah, ni pengirun ikhmat tu, ina hak kedua nak por sekepor, ngai kenal menaga ni, apa beli sepor, pakar kemak, harga
Independence Day mengenai ayat perlu dinamikai. Penguat remote lagi dinamikai di school managing committee ke ini snow. Joki halor kene di situ. Jauh sahaja. Apa lum di kintit, apa niok di jemut. Berkebesaran kalian asosiasi timnasi dan keren Pak Sulai kalau syai sekarang ke Joki. We are there to examine Bante. Namde ubure menong gini polar kan menong ini kan menong re ni hak pek dan bisa pek dan kmi ya geding stang ya geding kut yo se kadang geding mahal kadang geding sniu bagi suhu kami dewe dia rengkar ya kalau legislation ya kalau ain ke assembly pas ni parlimen ko ki an gidan de geding mahal gidan ki sniu gidan ki bakta tak dua, amendment nak kepor dan penjarahan kan. Pada kena isu pemerintahan. Indah rengkat tapi bantu dikena. Baik Ahok, John Kinong Kai School, Mopi Kinong Kai Duri, Kunde Bandu, yang ada due recognition, yang di Noxnya Dikopi, yang di Nendade Dikopi. Bersama berdalangkan. Shispa New Jerusalem. Kejadian kejadian Reverend Thomas Jones. Ubrong pa jauh kasih alfabet. Bahagia juga pun. Ya kejadian Shispa Prakulasi. Ya kejadian John Below Primary School. Hapo kasih dari kejadian. Hapo juga pun. Kami United kasih dan Angeles. Yang kita berbuat, semua yang kita semua kita. English word kita semua. You have welcomed me as a guest of honor. I also wish to warmly welcome all of you as a local representative of Mahati constituency, and also to my village, Manjari village. This is my village. Keprian semua ini umur keprian ini, kumutrai sudah dikonstruksi. Bak kumutrai snonggo, balkai hari snong di tengah dan sini sedikit. Keprian semua ini baru kerja sekolah ni. Pipoi hari snong, kebiri kejungi, snong boleh bersih dan yang berapa ubah yang benar yang funeral service utawi udah dapat dirikan. Thank you so much for the wonderful and beautiful songs, beautiful performance through your songs. Kalau syaitan itu kuat dan mereka kuat Malaysia tak kena tapi I will not take much time. But allow me to share a few reflections connected with today's program. Kedua dijawab ke bawah bumi. George Washington kalau education is the key to unlock the golden door of freedom. Kejinan kejisan kediri syabi dan beli itu cinta siap jauh kejinan. Namun suatu nak berkat ia kawai ke Chinese proverb ke bawah bumi. If you are planning for a year, sow rice. If you are planning for a decade, plant trees. If you are planning for a lifetime, educate people. Ada diberkat dalam tasisnya, thong dalam kebahagiaan. Diberkat dalam tasisnya, thong dari dalam. Mereka diberkat for lifetime. Ihak berhai dengan kesesat.
Nanda kadang story pada getting on to when you educate one person, you can change a life. But when you educate many, you can change the world. Lalu di akhir ini kaitan yang gue, kan kelas gue gitu. Mereka di akhir ini kaitan gue dan terkelah itu percaya. Habis itu mau yo para jumi, Reverend Thomas John, sisa boleh kita. Ulah akhir kejenang jadi sah. Kedalam dijing orang bah, aku tuh kepor. Lalu penyeserian yang ini hari kasih, bat usri baru tinggal kejing beki. Rekejing wan dalam Thomas Jones, bat ayah ni jadi taktor, ngilang kume kembali. Lalu kelabur sisa, ya kena kali itu. Kenya tiap kinon hikai kita paham. Will Thomas Jones, nama keren siapa? Dari Thomas Jones hanya kat yo. Wan negeri kebajikan yang riset ni. He came from a far away land to Rikasi. Kampung berasuk, agak jengah dan tiga. We sacrifice, but kampung perkat kejong kini. Udah missionary, kayak karena kejuang kebangiran mereka. Menginginkan ketika nature atau mindset yang kayak karena lagi missionary, kibawaan nariset ini. Jadi kayak apa bagi pastor di kontak jalan di bawah mereka. Tapi kejuang ini benar. Naya keren menimpa abroad oleh setengah negara itu. Dari ini. Ino di tanah. He left everything behind and came here among our peoples. Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pung shangi ngin penle mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei. Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi pun singi ni ai wai shapi pranyo laiwei kendai hendriwei arnyo lai